Schubor na geschlem jong unong san hima. Iyo mentan kalong ba kini ka di ka yeng musik ba bun kendaraan ba song wai ki brio kini ka di ka area ba kini ka je bachong ba di basa ni brio ne ki notice ba cylinder ka leak ka anda kala leak ka cylinder try to remove it and it caught fire mo the leak it caught fire, the curtains got fire and everything, so they ran. And they left the thing behind. So as soon as we came to know about all this, we let them know evacuate your broket iti no sungwai. Broket lami yung ikiru banira la jong cylinder. Ikila yo banra panti tang batang ketu bod kebaing ketu kewe kamera. Nang tu kimyo ban remove the cylinder. Dan tinggal ikut dikit ketika ni kaya yang kalau kata korkom baka surok kejengai bentuk yang ni hari kiki fabricate benwan ru kam jinjar ni anyway kilapoi fabricate tama kaban poi kat man sedang kapatino hamar basdang ban berat tu ketika betino tu cylinder ketika tunum kemufi kala betil pom masih sini dan bamsa kan kita lanjut dan